Sina gafarakana sariki yamana ye usohune kasonu sori owankona yubaru kasusi yazikote mungu sada barutengira mubaruka wayari Sabikwa sina gafarakana sariki yamana ye usohune kasonu sori owankona yubaru kasusi yazikote mungu sada barutengira mubaruka wayari Sinaboko nikiona gafarakana shabi yari shabi na ina itasiona suga kwa awano kiona ngodi wero panda ya shiguron shabi pasi shuku shabi pasi yiru siona kanya beneka Nigeria mbaru bibukuno yensi nambu ile inomanena bai basemba tonduka nyina domi sawara ye butia Sabikwa sina gafarakana sariki yamana ye usohune kasonu sori owankona yubaru kasusi yazikote mungu sada barutengira mubaruka wayari Sabikwa sina gafarakana sariki yamana ye usohune kasonu sori owankona yubaru kasusi yazikote mungu sada barutengira mubaruka wayari Sinaboko nikiona gafarakana shabi yari shabi na ina itasiona suga kwa awano kiona ngodi wero panda ya shiguron shabi pasi shuku shabi pasi yiru siona kanya beneka Nigeria mbaru bibukuno yensi nambu ile inomanena bai basemba tonduka nyina domi sawara ye dubutiamo toti abe wanti gurona rekwa masoro no makurishia kadoya nyamu nsara wenni gibinu de manunu ne akuma so no diya muneka shia shabi yari muneka de mankin shabi pasi yiru siona kanya shabi pasi unara turo dirun pare aka kura so kun sama so drone ba me kusho kina kabelun kisaya akuma be de abe woro korbori nanu shiera shabi yari muneka de mankin shabi bai won woro kora kura baro biruko to mu wiya ko wonde rutusiya nen no kan sheku anno ke kan jigara ka tenkuri Korakini bil mankuwa na ragero pa dunia no uneka sia shabi yari Haji Ousmane Oumarou Sariki Sabik Passi 2 de Yasikoro, l'ambassadeur de la culture Batonou. L'homme a une vision lointaine à l'endroit des chefferies traditionnelles dans la constitution des États modernes africains. Sabik Passi na gafarakana sariki yamana ye usohune kasonu sori owankona yubaru kasusi yazikote mungu sada barutengira mubaruka wayari Sabik Passi yiru se uneka sia nyini yana sukmo yasikoro nangonu wande obenga buyaji bayoru alin saro pai wabu ya ku alin saro shabi pai sora ka kwere ku alin saro shabi pai ali yeru madari kuno na soka shabi pai uneka sia uneka mangura bio gaba unu kuno saro bio yeru madari kuno mboro woru yeru madari kuno mboro barakataru sakam mboro ni kuna barom di wararo kun saro shabi pai anna kuno gobu wa mike gan shi bara biya de week no was dario imoru baraka taram boro wande wika saka yiru mo bayina gurusa se guru yina ma gurusa dugiri yina gurusa ne dugiri ga se guru ya go ya be bona wande wikuna wa gongoro so tonduro mbakura gare o gakri anta mbara shabi pai una kama ngura buna mura gade man kiru to jabe no gindi be man numbi no wanyi me tondrowa wi ma se woro woro tumi di ngura woro ko se ka sia o
Sariki Yama. Lafiya banso sabi pasi. Sariki Yama. Lafiya banso adomaru. Sariki Yama. Sariki Yama. Lafiya banso sabi pasi. Sariki Yama. Markataru piñero sabi pasi. Sariki Yama. Sariki Yama. Sariki Yama. Makoyire sabi pasi. Sariki Yama. No kimbinu no mo sabi yari. Sariki Yama. Sariki Yama. Barute mo furo sanunu. Sariki Yama. No kimbinu no mo sabi pasi. Sariki Yama. Dari sakiku biji ka bota yoko tegudu. Naya siamo ne sana ne sa kutubu da wonjuru biso yera ori botae tegudu isa tegudu tegudu sa para tuan tegudu yara tutu. Ema kumara tuan tegudu ye isa wa karoti uyu karobu ni bisu yara muso. Uyu ni sa karabu ga sababu no au tino yo nikma wa karabu mene. Yata babu perkun Nigeria ini betul-betul orang ini